Ngegama lika Yesu. Make sisho sonke sithi udumo olungo lwakho kunye nenkazimulo. Glory to God. Hallelujah. No!
to God. Mighty God. Mighty warrior. The man who's great in battle. Glory to God. He fights our battles. Uyasilwela. 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 Yilonto simile. Kuba uyasilwela. Uyasilwela. Jehovah Israel. My God. Ake sonke sime ngenyawo simbonge baba umvinjelo, sicela usithandazele baba. Ake sonke sime ngenyawo, ake uvule umlomo wakho sibulele sonke. Ufanelwe inkazimulo, ufanelwe iglory, ufanelwe ngamandla, ufanelwe ubukhosi, ufanelwe. You are the rose of Sharon. Hallelujah. You are Jehovah Rapha. Hallelujah. You are Jehovah El Shaddai. Hallelujah. Your name is above every name. Hallelujah. 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 Jesus. Kubano chengawe, kubano fana nawe, uyakhazimula, uthembekile, umhla. God, we feel your presence, Lord. We feel your move, Lord. Jesus. We feel your glory, Lord. We accept your presence. We welcome your move. Hamba lapa. We are hamba. We are hamba. We are hamba. Abakulayo bayaphila tonight. Abathwele heavy burdens. Bathula imithwalo tonight. Abangaboni bayabona today. Abangezwa bayezwa namhlanje. The cripples are gonna walk. The blind are going to see. Bayethem shegas. Bayethem shegas. Bayethem shegas. Bayete. Bayete. Thank you, Father, tonight. Thank you for those who are being healed tonight. Thank you for those who are being delivered tonight. Thank you for those who are being set free tonight. The captives are gonna run free tonight. Thank you, Father, the bondage is over. Amakataka ayakauka. Amatheni ayakauka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We welcome your presence, Lord. We welcome the fire. Konumlilo tonight. Konumlilo. Amadimona yatha. Usatanu yatha. Konumlilo. Thank you, Jesus. 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 Abagwasi yonkosi. But you are the Passover lambs. Wawangbono Jeremiah. What you are the balm of Gilead. Wawangbono Isaiah. What unto us the Son is given. Wawangbono Chitwamothatekayo. Matthew. What is the King is being born.
You are the Lord of Lords. You are the King of Kings. Above you there is none. There is only you. Wena wedwa. Thatha intambo ebusuku namhlanje. Take over. Take over. The Son of Righteousness. We give you glory. We give you honor. You deserve the best. You deserve the best. You deserve the worship. You deserve the praise. You deserve whatever we are. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes. Thank you, Jesus. Amandla ngawakho. Ubukumkani kwabakho. Ubungcwalisa ngobakho. Yeah. 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 Jesus. Ake shala uNkulunkulu izandla phezu kwamakhanda ethu. Praise the name of the Lord. Ukuba khona kwabefundisi endlini kaThixo, haleluya, ukwenza sibe nethemba, sazi futhi uba uThixo ukhona. Ngafunda ukuthi kukhona abantu abafuna uThixo, kube khona nabantu abafunwa nguThixo. Kukhona abantu abayendaweni ngoba kunoThixo kulondawo, kube khona abantu uThixo aya kulondawo ngoba kukhona bona. Haleluya. Bayangizwa bazalwane. Kukhona abantu, kukhona isikhathi la uma ufuna ubuso bukaThixo, kufika isikhathi la uThixo selefuna ubuso bakho. Amen. Uma uNkulunkulu umfunile emfihlekweni, uyakufuna yena phakathi kwabantu. Uba uye wathembeka ukufuna uThixo uwedwa, naye uThixo uyathembeka ukufuna wena phakathi kwabantu. Ngalamazwi ngizama ukuthi ukuba khona kobaba umsiza nakobaba umvinjelwa nakobaba uMahlaba, haleluya, kusenza sibe nesibindi sokumtshela ukuthi uSathane uThixo ukhona. Haleluya. Uthi uAbraham mayixabana noLothe, uthi kuLothe khetha kuqala Lothe ubufuna uyapi. And uba yayingomunye umuntu uAbraham wayezokhetha kuqala, but waye understand uAbraham ukuthi nobuLothe angakhetha amadlelo alihlaza, la mna Abraham ndiyakhona uThixo uzawuya. Ngoba uAbraham wathembeke kulandeni uThixo, ekulandeleni uThixo, noThixo wabona kwisikhathi sakhe ekuthembekeni ukulandela uAbraham. Ngoba uma umfunile uThixo ebusheni bakho nasebuncaneni bakho senamandla, uyathembeka uThixo ukukufuna sawungasenamandla. And kufika isikhathi la ungayi khona emadlelweni alihlaza, but amadlelo abalihlaza ngoba kukhona wena. Kufika isikhathi la urelaxa khona abantu bachuza, haleluya, bakhetha uba bangayapi, bafunani wena uthule, ngoba understand ukuthi la ngiyakhona akunandaba ukuthi kusegwadule, akunandaba ukuthi kubhlungu, but uma kufika mina noJehova uzawufika. Ngicela sibone izwi lenkosi kwincwadi kaYobhi bazalwane, sisivala icawa. Chapter 1, Job chapter 1 verse 6. Izenzo chapter 28. Sifunde nje lama verse ambalwa ngihlale phansi. Incwadi kaJobe chapter 1 verse 6.
Izenzo 28 verse 4 no verse 8. Jesus. Job chapter 1 verse 6. Verse 6. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwawo. Amen. Izenzo 28 verse 4. Izenzo 28 verse 4. Abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe, bakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga akuvumi ukuba aphile. Verse 5. Verse 8. Verse 8. Kepha uyise kuPhubhiliyu wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane nembo. uPawuli wangena kuye wakhuleka wabeka izandla phezu kwakhe wamphilisa. Baba, lizwi lakho leli liphilile, thetha ngalo simamele ngoKristu Yesu waseNazaretha. Amen. Labazalwane kwincwadi kaJobe lithi iBhayibhile kwakune meeting ezulwini. Hallelujah. Kubizwe ingelosi and liyamveza iBhayibhile ukuthi noSathana wabakhona. Amen. Now ungibuzwe nginawo ukuthi uSathana uyapi kwi-meetings zasezulwini, ngoba bekufama naye uqoqa amadimoni nama-devil worshipper nabathakathi bahlele. Now endaweni buSathana abiza i-meeting nezisebenzi zakhe uyo-attend i-meeting yasezulwini. And kuyabonakala into edala uSathana yo-attend i-meeting yasezulwini angabize yakhe i-meeting, akakwazi ukubamba umhlangano engazwanga ukuthi ezulwini kuhlangenwe ngani. Into emenza avisite ezulwini uya awuqhubeka umhlangano wakhe ngaphandle baazwe ukuthi ezulwini kuhlangenwe ngani. Akanalo uSathana uhlelo lungekaphuma uhlelo lasezulwini. Akanayo iagenda uSathana engayizwanga ukuthi iagenda yasezulwini ithini. Amen. Now into wayoyenza ezulwini wayobuka ukuthi kuhlangenwe ngani azokwazi uqala wakhe umhlangano. Ngoba before uSathana ahambele indawo uqala jonga izulu ukuthi lizawuhambela eziphi indawo. Before Satan decide ukuthi uzoyobhidliza kwawapha amabandla uqala bheka izulu ukuthi lizawuhambela wapha amabandla. Before Satan plan ukuthi uzobhidliza iphi imitshato uqala bheka uhlelo lwasezulwini ukuthi uJehova uzawuhambela eyiphi imitshato, ngoba kahlela uSathana izulu lingekahleli. Akalenzi iphutha akasihambi istrato singazohanjwa nguJehova. Nkosi yami, haleluya. Ngithi uSathana akahambi la kungazohamba khona uNkulunkulu. Uma ubona uSathana edlula la ungabaleki, yazi bani uJehova uzawudlula. Uma ubona uSathana ngena ngalamnyango ungavale, linda noJehova uzawungena, ngoba kangane la uJehova angazungena khona. Nkosi yami, mzwe kule meeting uma uJehova ebuzibumthintile na uJobe emva emakhulunywa ngoJobe waphuma wahamba wathi ngiyabonga bengizofuna lokho ukuthi ngubani osehlelweni likaJehova, ngoba ngihlaseli noba ngubani kodwa ngizawuhlasela abasahlalwane.
Ngizokutshela lokho namhlanje ukuthi into edala ubushaywe usehlelweni lukaJehova. USathana uyakuzonda ngoba usehlelweni. Usehlelweni. Usehlelweni likaThixo wena. Usehlelweni likaJehova. Uyabona le plan uSathana nayo yikopi yeplan yasezulwini. Le program anayo kufotokopi yasekhaya. Uzawuhambela abantu abazohanjelwa lizulu. Awukuhlelo lasekhaya wena. Ingakaze kushaya left and right. Usehlelweni lasezulwini. Ngicela uhlala phansi ngaloko. Usehlelweni. 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 Into edala bisithi asihlele ngawe into ubusehlelweni. Uma uzwathi ama-devil worship ahlelile ngawe ungakhali baphethe ikopi kuhleliwe ngawe ekhaya. Usehlelweni likaJehova. Enilalela ngeke uphume koluhlelo usekhona kolya. Ngeke uphume kolo likaSathana usekhona lo likaJehova. Ngoba into edala bakuhlasele uhlutshwa zizinto uJehova azozenza ngawe. Uhlutshwa luhlelo likaNkulunkulu akangeke akuthande. Usesehlelweni. Bezalwane, uSathana akayithathi serious into engathathwa serious uNkulunkulu. Ubhizi kakhulu akanazi isithukuthezi bazalwane sokulwa nezinto uNkulunkulu angazuzibusisa. Akanyathela uSathana la uJehova angazunyathela khona. Akabambi la uNkulunkulu angazubamba khona. Uma umbona uSathana ebambe la unganibalekeli, yazi bakunesandla sikaNkulunkulu sazawubamba la. Haleluya. Uma umbona uSathana esenza disorder ebandleni lakho, hlala ngoba lusehlelweni likaJehova. uNkulunkulu uzolihambela. Lezi problems ezikushayayo akho nto embo yenzile. Problem usehlelweni ukwiprogram kaNkulunkulu. Kwiprogram kaNkulunkulu. And usekula kula program nje uSathana usaza kuzonda. Uma ufunda incwadi uNkulunkulu uJesu wenza umzekelo ngomhlwanyeli. Uba kunomuntu ayihlwanyela imbewu. Uyazibala ke lezi mbewu uba enye yawela elilwaleni. Ngifuna ukukhuluma ngale elithi iBhayibheli yawela eqani kwendlela yaqholwa zinyoni zezulu. Inyoni bezingahlala endleleni, but inyoni zibizwe imbewu ewela endleleni. La mbewu ayilahlanga ezinyonini, but zinyoni ezilethwe imbewu. Na ngamanye amazwi uma wamkela imbewu uyazi ba nenyoni ziyeza. Inyoni problems nezinto ezikushayayo azikushayi ngoba kukhona into oyenzile. Inyoni azibheka ngamhlaba, azichuza ngamhlaba, but zichuza imbewu. Imbewu yachuza umhlaba. Now problem
problems azikwehlelayo azikwehleli ngoba umubi, azikwehleli awunkosi yami, azikwehleli ngoba ungathandazi ingcono, but zilandela imbewu eyehle kuwe. And usayamkele nje imbewu, fanele ube ready for inyoni ezawulwa nembewu. Nangumsebenzi wakho ukuthi ungaxoshi imnyoni, ungathandazeli inyoni, but uprotect imbewu. Unkosi yami. And lalela inyoni azilwi nezithelo but zilwa nembewu. Asinandaba nesithelo esithelwa imbewu but sinenkinga nembewu. And if you protect imbewu, yazi ba nezithelo zizawuphuma. Awu protect isithelo but uvikele imbewu. Yavikeleka imbewu izawuthela ithelo. Oh Nkosi yami. Hallelujah. Hallelujah. Kunenkinga odibana nazo. Hayi ngoba umubi, but zilandelela lento uThixo ayibekileyo kuyo. And uma kukhona into ayifakile uThixo noba ungayizwanga ingena, but bheka inyoni ezikulandelelayo ziyatsho ukuthi kukhona into ekhona. Noba kungekho umprofeti ofike waprofeta wathi uThixo ubeke something kuwe, kawubheka inyoni ngoba inyoni zona, ngoba sometimes thina siprofeta ngoba sibona ithelo, but inyoni zona zilwa ngoba sibona imbewu. Noba ungayizwanga mntasekhaya ingena, but indlela ohlasekela ngayo, indlela oshaywa ngayo kuyatsho ukuthi kukhona into ekhona. Ikhona, ikhona. La sifunda khona kwincwadi yezenzo, lithi iBhayibhile, sengihlala phansi manje. Lithi iBhayibhile uthi uPaul safika esiqithini esibizwa ngoba yiMalta, samkelwa ngothando nangomlilo. Uma sifika eMalta, lithi iBhayibhile uPaul wahamba wayofuna inkuni. Uma efuna inkuni kwakunenyoka esezinkunini, and le nyoka yangena la elikhulini yadla ukhuni la ngaphakathi, yabe seyingena ngaphandle yayilukhuni ngaphakathi inyoka. Yayingahlelanga nezinkuni lenyoka but yayingenela ukhunini ngaphakathi. And uThixo uyayibona ukhona ngesikhathi uPaul eyithatha. And uThixo akayivumela uba mayimdle la ebethatha khona inkuni, ufuna uyomdlela phambi kwabantu. Uyamprotect emfihlekweni but uyomyeka. Nkosi yami. Ngoba kunezinto uThixo azidonsa emfihlekweni zenzeke phambi kwabantu, hayi ngoba efuna uhlazisa ngawo. UNguThixo othi problem yakho iphansi kwetafile, uthandaza uba makayisolve ngokusaziwa la ekhaya, and bayisolve ayithatha ayibeke phezu kwetafile. Hayi ngoba kuzonda, but ufuna xa seyisolve ngeke ayisolvele emfihlekweni, ufuna ukuyisolva abantu babone bathi naku uJehova isombulula, and abangeke bayibone isolva bengayibonanga ukonakala kwayo. La uPaul ulinyazwa into esondezwe nguye, ngoba ayikuko konke okusondezayo ucabanga bakuza kusiza. And lithi iBhayibhile kuverse 4 yamdlala enyoka esandleni. Uma imdlala enyoka esandleni kwavela izolo lakhe, bakhuluma abantu bathi ngempela lo muntu bingumbulali. Kuverse 8 kulase understand khona ba le nyoka ibisenzana.
Verse 8 lithi iBhayibhile bafika emzini, lithi iBhayibhile kwakugula ubaba wesisikhulu babehleli kuso, and uPaul wakhipha lesisandla besidliwa ngunyoka kuverse 4 wathandazela ngaso. Lesisandla kuverse 4 besihlaselwe inyoka, abantu bekhuluma bethi yeah hallelujah. Kuverse 8 uPaul usibeka phezu komuntu ogulayo, and lo muntu ogulayo yasinda ngesandla esisodwa. Now sasiyabona ukuthi inyoka ilwa no verse 8 ku verse 4. Inyoka ayinandaba nento eyenziwa nguPaul ku verse 3, but ihlutshwa into ezakwenziwa nguPaul ku verse 8 and ilwa nayo ku verse 4. Lokutshela nje lokho uSathane akakulisela into oyenzile, but uhlutshwa yilo uzoyenza kusasa. Akanandaba imohlulelo uyenza izolo, imohlulelo uyenza namhlanje, but unendaba nento ozoyenza kusasa ukuhlophela yona. Akakulisela izambulo uzikhiphe namhlanje, uhlutshwa izambulo ozozikhipha after 5 years. Ngoba kalwe no verse 8 u verse 8 ulwa no verse 8 u verse 4. Usehlelweni likaNkulunkulu, and leli side uSathane akuhlasela ngalo, leli side uNkulunkulu azolisebenzisa. Lesi sandla sidlwe sinyoka, sesisandla sine healing kaThixo. Lesi sandla bekuhlekiswa ngaso, sesisandla kudunyiswa ngaso futhi. Lezi zinto zenzeka izolo zikuhlasela, haleluya, uThixo uzakusebenzisa kuzo kusasa, ezinye ukudlulisele kuzo so that uzoba nesibindi sokuma kuzo kusasa, ezinye ukudlulisele kuzo uzokwazi uunderstand abantu ozobasiza kusasa. UMoses uma imncane ufakwe ebasketini uyofihlwa emanzini. Uma ifihlwa emanzini uyakhala uMoses, ukhaliswa kukubanda kwamanzi, akakhona ukubekezelela amanzi. Uviwa izintombi zaseGibhithe ekhala, ekhaliswa ngamanzi, kodwa xa seyikhulile kuyokhomba etyeni ukuphuma amanzi. Xa seyikhulile kuyahlukanisa amanzi kubini. Azinto bezimhlukumeza, azinto bezimkhalisa, kusasa siyamthobela. uThixo wabona indlela yeGibhithe esuka eGibhithe eKanani ukuthi kuzovala amanzi. Wathi angeke umuntu ozovula amanzi kumele amkhalise kuqala. Ngeke wavula amanzi engayazi ipain yamanzi, ngeke wavula amanzi ngeke athotshelwe ngamanzi engadlulanga kwipain yawo. Sehlelweni likaJehova ezinto udlula kuzo namhlanje, kusasa uThixo uzokusebenzisa kuzo. Kukhona impilo ngeke uyibalekele mntasekhaya, impilo yabantu obizelwe kuyo, impilo yabantu osobasiza kusasa uzodlula kuyo namhlanje. Usiza kushaya kanti uzosiza abantu kusasa. Yingakho amazulu athi ngeke usilaphe isilonda ungasazi ubuhlungu baso. And xa ndihloza isilonda andizimemanga, kodwa isilonda zabantu endizobelapha kusasa, but ngeke ndibelaphe ndingayi-understand ipain yabo. Kunentshumayelo mamahlaba as powerful esishumayelayo. Kube khona usizo ongasizakali lapha, aphume ekhala sishumayele. Bathi xa bebingelelana behagana athi angahaga lo mama ihambe ipain yakhe, ebengadinga intshumayelo, ebengadinga imthandazo, bedinga umuntu akwadlula kule pain adlula kuyo. But lo muntu nje bemsiza before imbalekele ke yamkhalisa kuqala. Usehlelweni likaJehova, uThixo uhlelo kuhle ngawo. Angeke sikuthande isoko, angeke sikuthande,
siza kunyanya. Le ndlela usathana kunyanya ngayo ilingana nendlela othandwa ngayo ekhaya. Le ndlela usathana kuthatha serious ngayo indlela othathwa serious ngayo ekhaya. Asimeni ngenyawo sicela ubaba uMvinjelo eze ngaphambili asikhulekele. Yes, Lord, let's all stand on our feet. And tonight, thank God that uluswa ngoba usehlelweni lukaNkulunkulu. Awulula isandla sakho, you are part and parcel of God's will. Lord Jesus. Bufuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uzokwenzisana, ubona ukuthi uSathane wenzani manje ngempilo yakho. This is the time to thank God with the Lord. Now I know. Now I understand. Sidlula kule pain ngoba uNkulunkulu unenjongo enhle ngami. Lula isandla sakho. Thank you, Jesus. Jehovah is your name. Is Your name. sesiyathandaza. Jehovah is your name. Ah, Jesus. Jehovah. Angosiyama. Lula isandla sakho. Jehovah. Jehovah. Jesus. Mighty warrior. Mighty warrior. Jesus. Jehovah. Mighty warrior. Oh yes. Thank you, Jesus. We welcome your presence, Lord. We welcome your ministry of the word. We welcome the healing that you are applying tonight. We welcome your presence in our midst. We welcome your counseling in our lives. Siyabonga. Ukwazi ubale agenda uSathane iphetheyo uphethe ikopi yempilo yangu, uphethe ikopi yesuccess yakho, uphethe ikopi yempumelelo yakho, uphethe ikopi yenuthixo azoyenza ngawe, uphethe ikopi yeprogress yakho. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Uba ngabe unekopi enhle kangaka ngobomi bethu, uba ngabe unekopi yethu siyawina. Uba kwi-blueprint yasezulwini, we are more than conquerors. Siyabonga. Bethi isandla sakho ubulele uThixo. Praise the name of Jesus. Bulela. Bonga. Usezehlelweni lukaJehova. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Thank you for reminding us we are part of the program of Jehovah. Sisokola ngoba sizohlelweni, silekwa ngoba sizehlelweni, siyaqinaniswa
ngoba sisehlelweni. My, we bless your name, Lord, tonight for such a word of wisdom, for this word, Lord. Awu Nkosi yami, ndibona umama ebekade ekhala ethi mina why, ndibona umphendula uthi usehlelweni. Ndibona insizwa ekade ilila ithi Nkosi kutheni mina ndedwa, ithi answer usehlelweni. Ndibona ikhapula etho wethu umthathu ingathi awufunctioni kahle,